أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Konangluno tan dozvolinen pralalen te pozdrinatmen islamsko selame assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Em te mangatu menge lokhe Ramazanska divesa dovaja ko Allah azza wa jal te prifatnela mare uručija, mare namazija, mare zekatija, mare sašukar bukja, nekoven sebe pu ibadetija e muslimanengere so ka priložnen ko akva masek prema poroja račija, o Allah azza wa jal te delamen lokho dživdipe, te delamen lokhe perspektive ko zadovoljstvo e Allaheskoro, a i najbari perspektive i talo, o Allah ko jomul kijame, ko dive koga nanetel vredno, niti para, niti omaksami, osim koji kao čisto ne kalbea ko Allah azza wa jal, te vaklamen gemaroja račija, o tumen mere stvorenja, mere kulja, sum zadovoljno tumen dar tartomari ibadetja, em kuven ko mere dženetja. Odoleske pralalen, o umeti muslimansko akvada berš Allaheskere izanea pravena presepere kalbija, te dođakrenakla najmubarek momentja, te družinem pe esvetlone rakencarem divesencar taro masek o Ramazani. O masek Ramazani avela menge ko momenti koga preku celo berš morate priznina amare imanija, kola su astargele narica, prašina, razno paužina, a kva je talo masek ko te pravaja pred se amare kalbija te kuel onuri e uručeskoro, e kuraneskoro ko amare kalbija, ko te koven se bepi, osven soka postina, cidindotaro hajbe, pibe, emintimni odnos, i nada bari Italija mari deka vojedno, i medresa i ramazaneskiri ka kelel uloga te postinada, amarea kencar, ko te samo kad i kako primerija ko te ka približnamen ko bari pe Allaheskoro, ka postinada mare ka nencar, ko te ka šuna sad vas o ka približnelamen ko amaroja račija, ka postina amare prencar, ka postina amare vastencar, ko te agar koa perspektivna, sarki dunjaja e misto agarda ko ahireti. Masek Ramazani, ko aso pošminela i objava je kuraneskeri, ko te adalea o Allahi azza wa jal, pravgja, korole, jakja, kašuke kana, gafletime kalbija. I nada talibari ko Allahi azza wa jal, deka o Allahi ka kerela mentarleskere iskrena robija, em deka ka vakerela menge kokija mesko dive, sarso bečingja menge, kulu amelu li ibni Ademu illa sijam, es sijamu li wa ena ejzi bihi, se koja buti so kerela lo čava de meskor talo čaleski osven o uruči, talo čalmange em meleske nagradinava. Premo doleste, a meni keraja uruči, agar so cidamen taro hajbe, pibe, intimni odnos, taro imsako sa džiko akšami, zada te dobina e Allah eskoro zadovoljstvo. Postinaja deko Allahi azza wa jel naredingja amengi, a on nagrade i tale budbare. Amen, kakva mubarek masek, presedo džakerajale, te ubaja taramare gjunahja so kergamle namernem nenamerno. Dođakera kva masek Ramazani, agar so taro prvo momenti pošminate družinamen e najmangli lilea, kva so Allahi azza wa jel objavinjalja čal celo narodo bez razlika ko te ka rapljovel. Amen dođakeraja, a kva masek Ramazani, agar so kera so život, sekova okova kva italo nemogno koporo dživdipe, emo setina leskiri muka, zada te haljova o najbaro imperativi ko Kurani, ko to Allahi azza wa jel pengja innemel mu'minune ihve, emo vernike tale prala. Odoleske pralalen, akvada drom i džamija Hamdi Pašina džamija ko Skopje, zarsao džamije ki Makedonijem po široko, tali aktivna ki peri programa, ko pere ibadetja, osim so koldinela pe o panč vaktija namazi,
ka këldinel peda eteravia kronamazi, ko te pošminela taro bišu duj oari, najnormalna prethodne ke kvar sati Angela 2, sekoja rad kovela men dersija, ko te kovela men tesno sorabotka, amare cenime emangle mediumea bišu štaroari, Vala inšala lenda ka nagradinel, sarvojedna informacija deka o sabasko namazi po povoto Ramazani ka pomerinel pe tarleskoro vakti so značinela ka këldinel pe kvašo sati palo završetok imsako skoro. Znači, koja kera lafja čalu imsako, kera lafio kova imsako kova so i klola taro IVZ. So značinela negde 3.18 se završinela o imsak, a dvatalo negde biš koštar, to jest dešupanč koštar, kovelda o ezani sabasko namazea. Vojedna informacija da ji ko saudi kutne deka, ko dive džuma, ke aciakoro vakti, pošminela amengeda i prvo teravija. Ko dva povod kera dova ko Allah Azza te dela men loke ramazanska divesa, o Allah inšala te prifatinel odovaje u ibadetja saje muslimanengere, kera dova ko Allah Azza hatërja čal kwa mubarek masek, te del rahatlëkja ko amare tana, bereketja nafakia ko amare kera dova ko Allah Azza te cidela mengese koja muka sona namen takati ti izdržina, a amare na klenge, pralenge, penjenge sona ne prisutna mencar kwa masek Ramazani, o Allah lenge dženetine kadel, o Allah tara keltumen bez razlika kokova tantoven, pandajkuti bahtalone koltumen go Ramazani, butlo ke ramazanska divesa plodna ibadetija, emo Allah te klamen ko džentul firdaus. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Barvali ramazansko programa. O avko romano web portali Bishushtar Vakti, hazır kerela sajro menge kosumnal barvali islamsko programa. Sebebi obaro islamsko bidjuko o Ramazan, sastoma sektaro Bishushovtomaj, džiko Bishushtar to juni, kašajte diken, romane ilahije, romane dersija, romane islamska serialija, taj islamska filmija. Saakava, saldeko jekutno romano web portali www.bishushtarvakti.mk